Jaz, ko pridem in pogledam ta načrt, jaz vidim objekt. Kakšen bo, ko bo narejen. Mora imeti poklic gradbene stroke, pol pa obstaja dvoletna šola v Ljubljani, pa tle v Kranju. Gradilišta danas bio jako nadrkan, kao uvijek kad ga stisnu rokovi. Rekao mi da se ne vučem ko crkotina ili da sutra nit ne dolazim. A ja sam ožbuko da trosovna stana, odnio hrpu cementa na treći kat. Dok su on i zemljaci bili u baraci, a on meni, baš meni dođe strat. Dan delovodja začne zjutraj, ko vstane. Ob kavi že mora pripraviti razporeditev delovne sile, pol pa celodnevno spremljanje, kaj se dela, kako se dela. Pol se mora pripraviti za drug dan, mi rečemo od jutra do sutra. Gradnja se začne takrat, ko investitor dobi idejo, pa denar. Pol pa on idejo da projektantu. Projektant idejo nariše. Pol pa izvajalec, gradbena firma odredi ekipu, to su delovodja, šef gradbišča in ekipa zidarjev, tesarjev in ostalih, in se začne gradnja. Dobar delovodja mora imeti samoinicijativnost, veliko dozo organiziranosti, samoorganiziranosti, da si pripravi delo, pa mora biti komunikativan. Danas je to problem, ko imamo ljudi z vsake strani, iz Rusije, Ukrajine, Bolgarije, Makedonije, in to je težko uskladiti vse navade ljudi. Ne daj me kao komad mesa, ili ti bolje ko kobasicu. Ja patim od umora i stresa, imam osjećaje i emocije. Za buduće delovodje je malo bolj črna. 10 let nobenega vajenca v firmi ni. Če ne bo poklicov izobraženih domačinov, bo slabo. Jaz se ne predstavljam, da bi nekaj drugega delal. Pa sem in po dežju, in po soncu, in jaz, ko gledam bombardiranje v Iraku, mene zapeče. Jaz sem tam naredil objekte. Zadovoljstvo je pa narediti objekt. Pa greš mimo njega, pa rečeš, to sem jaz delal.